Amen. Tamaguzi nta bintu nasabye ariko ilikuwa wakati wa Mungu. Asifiwe Yesu. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe ko yabahojejeho. Amen. Nanje nkabona amahirwe. Ndio. Ashimwe data. Ashimwe data. Ashimwe data. Ashimwe data. Ashimwe data. Revera setanda bitebete. Iwarabyibuka. Umunsi umwe yavuze akarengane kacu twebwe abanyamurenga muri Methodist. Twari kuri Nyagisozi. Araburana amajambo arenga 100 nta karatasi nta karamu. Iri jambo point d'interrogation. Iri jambo ababembe ngo barebe shuko ariho askofu akuru irangi. Ababembe ngo barebe umugabo yovuga amajambo arenga 100 yakarengane nta kayi nta karamu. Bama bavuga ati ejo aya majambo tuyahagarike tuzoja kuyavuga ejo kugira ngo baje kwisigura. Abana bagabo bakoreye Imana. Amen. Ngiye gutera abahungu imbaraga morali. Morali wa mukabye muze mukabza abakibasha gusimba musimbe. Abasongwe munezerwe mumenye ngo iki gikapo narababwiye ejo bundi abo basaza batari no mu gusenga ngo ahubwo n'aba bana bacu bari mu kugenda muri iki gihugu ngo bagere nico batahari. Reka ibifu biraho gusa kurya imisima gusa. Abo basaza narababwiye ndetse uku muri mukuza mu kwicara aha aya niyo magambo abicaje aha tabavyeyi bakigira imbabazi cyabo muri mu kwicara mukabasha mukicara ukaza kumukazana ngo aza kugaburira tundarara hangana umara gushika ngo ari kuyi mwana w'umukobwa ngo njewe ntazafata neza ariko muri ibihume mw'abakobwa Imana izabaho umugisha. Imana izobaga Imana,
kama alumundi kama mararimana yaje kumuntu arapfa kumuntu aje kuzuka zuka n'ubumana bwose yaje kumuntu arapfa kumuntu aje kuzuka zuka n'ubumana bwose zaguye Inyama biraza
inyamaswa hamwe n'intare zihuma garuka none tuziva mu kidatugwa uboneza inzira nziza dore twegereje iwacu dutuye mu gihugu cy'ubutayu n'ubutaka iwabo w'inyamaswa hamwe n'intare zihuma garuka none tuziva mu kidatugwa uboneza inzira nziza dore twegereje iwacu dutuye mu gihugu cy'ubutayu n'ubutaka iwabo w'inyamaswa hamwe n'intare zihuma garuka none tuziva mu kidatugwa uboneza inzira nziza twegereje iwacu himbaza Uwiteka yewe mutima wanje we himbaza Uwiteka wibagirwa ibyo nankoze Karuvari wibagirwa ibyo nakoze Karuvari
duheze Imana icyubahiro. Hallelujah. Amen. Iyi ni ya kabiri. Aba bashumba mubona hano muri Kenya bumvisha amakuru yanyu, ndakurahiye umuntu wa kwamambara gukikirato barabakunda bose muri Kenya. Nango bashumba no mwezi Imana icyubahiro. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana sifa sana. Nitaamini. Hallelujah. Bado nitaamini. 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 Bado nitaamini. Oh, nitaamini. Nitaamini. Jehova, bado nitaamini. Oh, nitaamini. Nitaamini. Bado nitaamini. Oh, waweza tu maneno. Waweza tu maneno na uzima. Libadilishe yote. Waweza tu maneno. Waweza tu maneno na uzima. Libadilishe yote. Waweza tu maneno. Waweza tu maneno na uzima. Libadilishe yote. Oh, waweza tu Maneno, waweza tu maneno na uzima. Libadilishe yote. Oh, waweza tu maneno. Waweza tu maneno na uzima. Libadilishe yote. Waweza tu maneno. Waweza tu maneno na uzima. Libadilishe yote. Waweza tu Maneno, waweza tu maneno na uzima. Libadilishe yote. waweza tu maneno. Waweza tu maneno na uzima. Oh, waweza tu Maneno, maneno. waweza tu maneno na uzima. Libadilishe yote. Waweza tu maneno. Waweza tu maneno na uzima. Libadilishe yote. Nitaamini. 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 Hallelujah, hallelujah.
asifiwe sana. Amen. iyo twageze mu gitaramo ntikigira nyiracyo, igitaramo ntikigira nyiracyo kandi gifite benshi. Haleluya. hari ibintu by'ibitangaza byabayeho, ndimo kumva abantu, ndimo kubona, narahumiwe. Nageze muri iki gihugu ndahumirwa, mutegere, nageze muri iki gihugu ndahumirwa. Ibyo ntari narabonye, ibyo ntatekerezaga nabisanze, nabonye ibintu bintangaje. Ko murantegera ukuvuga ko turabuvugaga ubutumwa, ko muratona ngo kimbagurukije umuntu w'umusaza uwari uhagaze hano nkamubwira ngo nigishare uko byumuka se. Nimukumva nageze hari umunsi umwe kandi ngo nina ntazo ntasohoka munshi nsanga hari abasaza sinabaharuye baramutse umuziga ntabashe. Abasaza bagera nko ku 200 baricaye, numva amagambo bahaye bavuga, ndabareba, bamwe tungana abandi nduta, ariko cyane turangana, harimo nka 2 nibona ariko mbona abanduta, ariko narahumiwe mwabahungu. Abo basaza narababajije ndetse uku muri mukuza mu kwicara aha, aya niyo magambo abicaje aha, ntababyeyi bakigira imbabazi, ntabo muri mu kwicara mukabasha mukicara ukaza kumukazana ngo aza kugaburira utundarara hangana umara gushika ngo ari kuyi mwana w'umukobwa ngo njewe ntazafata neza, ariko muri ibihume mw'abakobwa mwe Imana izabaho umugisha, Imana izobagasanire. Bibiliya ni kwizivuga ngo umuntu nakugirira nabi wowe umugirire neza, muzamunanirwa no guhumiriza mukirirwa mwikunenga mwivunga kurya aha muri ribo bagaca gatorero bagasaba bakimura bakagera handi, mukananirwa no gusenga. Ico mumaze niki? Hari umugore umwe igihe kimwe yaravuze ngo umugabo we yari umuntu w'umushangu cyane, aramubaza atabandi ko barahinga igikongo, abandi bariko barimba inoro, abandi bariko bararagira inka z'abandi kugira ngo mubone akerera. Aho ese wowe icumaze ni igiki? Icumaze ni igiki? Bibiliya ni ijambo ry'Imana riza rivuga ngo se wowe abantu bazokwibukira kuki? Hari ijambo umwana umwe w'umukobwa yavuze ndahumirwa, yavuze ijambo aravuga ngo umuntu wese ngo akwiye kwicungira umutekano, nzorivuga mu minembwe kandi uko nukuri. Data papa uri nk'umuhungu wanje, none se bakubwiye ngo wirindire umutekano wenyine, urukana ngo tiwogira ubwoba ngo uyu munsi koti wanje ngo yondasa, cyangwa ngo abandi bo mu mafaranga, cyangwa ngo yongambanira geziriye, uba wumva uri sekeseke. Haleluya. Abakristo bari mu kuza mu nzu y'Imana bakananirwa kwicungira umutekano, ukaza kureba uzotumbira iby'isi bizogushirana. Bibiliya ivuga ngo isi irashirana no kwifuza kwayo. Haleluya. Ngiye gutera abahungu imbaraga morali, morali wa mukabye, muze mukabya abakibasha gusimba musimbe, abasongwa basongwe. Bariya baza guturumbura amaso batazi icyo baza gukora, muze mure baza bafata gutundarara bakaza kubyiga abandi kundaraza, muze mubarorera muje muri gahunda y'Imana. Haleluya. Munezerwe mumenye ngo iki gikapo narababwiye ejo bundi, aba basaza batari no mu gusenga ngo ahubwo n'aba bana bacu bari mu kugenda muri iki gihugu ngo bagere n'ico batahari. Reka ibifu biraho gusa, kurya imisima gusa. Kandi Bibiliya izivuga ngo umugisha w'abasaza uraba, dufite umugabane wo gusengera abana ngo babone umugisha bakawubona. Aho none se notanga uwanje uko mpaye mabwira uwanje ko ndawubahaye. Haleluya. None Imana ishobora byose mbahaye umugisha uw'ababyeyi
ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana yaravuze ngo nimuguma muri amagambo yanjye akaguma muri ngo musabe icyo mushaka aho si twebwe mwababyeyi muri mu gushaka ngo abana bagume baruhe none abagabo timukaza mu bagabo rero baza bakubatorera ntibakibakubisega nanone muri ruhande rw'abana banyu muri ko muramana ngo negamiye nk'uyu ngashaka kabwira umugabo wanje ti nawe wakabije akagatorero kavaho uko mbavuze nabi si duhagurukane n'abana n'abakecuru n'abasaza Imana mumbabarire kuko narondo Imana imumugisha muzehe